boy pane a her tia atimi kha ka chimtar te ko lai ti ro chan nak he kawong diare Chim Baptist Mission Church abe pi biken America ay aphan mi lai mi khri fa bu vial te ni e khri fa bu masabik nan se John lai America aphan mi lai mi khri fa vial te ni zau chun mi khri fa bu nan se America lai mi khri fa bu vial te ni zau chun mi nan sipina kai ka cha le banga John kapadu Reverend Dr. Sidhu kam he ka role model ngai ase le ni chana mission Sunday avansitik zonga hen khri fa bu nan history nan tamai van zau than tika mission Sunday le bang hi chung lian ngan pin boy pa alom ding mi khri fa bu nan city zong he ka mo zia te chuna tua za ulo kan lai mi la ke evangelist pathian mi man min thang vial te he CBMC khri fa bu ara mi long ten se event te lin thang ten ha chon sia chum ten ha zong sia ka hen men ku te nu pa zong an sia chon kan ma vai Midwest area ken sia ong chung mang te pol tiang zong ke sia bau chan tak mi la pathian mi man tak he CBMC khri fa bui chi tha long ten se ti ka mu te ka hen nan thla cho he tha chin pakhat nu pakhat rel phu tak ase lai mi Christian history zonga CBMC khri fa bu pi he pa chan tak bantung adiar ding mi khri fa bu tak nan se ko ti he ka van mu theng kalom to ke chu nan khri fa bu ni rian lian ngan big nan ngai mi chu boy pasina pe zulin nan tu lang mang mi thil hi tu peng ding hen rian se ko ti he kan mu piak na chon pathian sina hitlokin tharau la ya chi kar tar tu pathian ramakau tar tu khri fa bu nan se pathian ni avanin mandan na zong he amak ngai che evangelical level tiang chun Pentecostal charismatic chol chang nak level tiang zong ke hinan khri fa bu na chuak mi evangelist le phungchim pathian mi man na kan zautik na annun nak an movement an chol chang ning pathian ni mandan na he kan mu kho mi sitika hen vai sam chung ya tel mi vai zai tik mana an ha awe balawe achan manten athai tlai mi thingkung mana hen kavanta chondu mi za om balaw na ten thingkung chunge athai phun apple heling mo he atlai mi thingkung nung tatak bantuk nen city he kan hu piak mi na se chupina zaion tlang bantuk jong nen si lai mi na cha zaion tlang chunga khan boy pani thcho kan pek na la kan te atu he kan pek tak vai kan rakal tak chiami lai tlang kolram tiang song khen boy panin hin ni tiang an man na walai chung khozaki pi lai mi na kan umna zonga boy panin an man na chon kan rak umna akan do tu himrang na lak zonga hen nan ma bu chung hen an man ten halai ti zong he tampi zumna kalai kanai ki ka hen kan fa kan naw sailo ten ha ke an English nan chimi sermon ten ha kan ngai tika hi ban tu ke pathian ne mirang na lak zonga kan lai mi chung man ten ha ding mi si tia ro chan nak ngan pi zong he kai ma kan nei la chu cha chun ni chana nan kal han ning he vai rem ding lo hi ka zon te chun nan chambau tia ti ding zong lo nan kal han ning te hin pathian bia chung te hin kan nan hlan peng nak lai kha Jesu Christ tha jang pe kan du min ha se bilikram ni timi cho zumna kan timi cho pathian bia chungi kal hlan se te tu kar nan hlan mi he pathian bia chung baka kan nan hlan cha nan kal hlan dan man pe zulun kal hlan ko pathian sun par nak he hinak lien ngan de un alang tar khau tu khri fa bu se ko chon chun hin hu pin lei zonga kan lai mi chungi mi man mirang na lak zong mi man se ding mi evangelist le phungchim thiam na le pathian rian tron tu lien ngan kha nan khri fa bu hin cho ko nak ha ding cha rol ul na kan mo thacham na kan mo pathian bia ichon ichip chon pe na kan mo tha jang ai pe lo kal hlang peng ko ti mi te kha hi mission Sunday ya hen anan sina tlompalte kalung se her chun lunglom nak bia bantuk zong khan banchim gudu mi se boy pani CBMC thlo cho chin ko se